Dobar dan, ja sam Kamen i danas ćemo razbijati tehnologiju koju sam našao ovdje u ovim predivnim Everglades, Kalifornija šumama. Uživajte u uništavanju. Drop test 2 metara. Idemo provjeriti. Čini se da nije bilo puno problema. Ja sam njegov prijatelj Šužamb Ašandis. Naravno, nije se još potrgalo. Drop test 5 metara. Čini mi se da se malo možda razbilo. Ispao je jedan čaval. Da. Ispao je mali čavalić. Dolazi auto, ali to će biti zadnji test, pa nećemo to sad napraviti. Da, dolazi, evo, još ventilator funkcionira. Znaš, ovo je Jure štio kad je ubio onog čovjeka. Test iznenađujućeg pada. Idemo provjeriti šta se sad razbilo. Čak se manje razbilo od onoga... Manje se razbilo od prošlog testa. Vidi se da je... Bear Grylls je našao neku veliku stvar u šumi. Bear Grylls je našao hranu. Divlja hrana, kiki gumioze. Napravit će djecu. Test bacanja u drvo. Take 2! Pa čini se da se još nije baš išta slomilo. Možda osim ventilatora. Malo je... Sad još ne znamo koji će biti sljedeći test, ali ja imam ideju. Malo je puknuo. Test destrukcije. Sad kad smo tražili novo mjesto razbijanja, našli smo Sadama Huseina. Ok, sad ćemo strugati ovo po podu. Znam da ovo je najjadniji video koji smo ikad snimali, mislim da je David Prnu, ali nema veze. Ovo je najjadniji video koji smo ikad snimali, ali... još malo do 6, ali ovo je naš jedan od zadnjih testova. Skok u zrak. Onda mi se radite pusta, onda ja sam živa. Ispričavam se na kvaliteti prvog klipa. Pao sam kroz rupu jer me je gurnuo kompjuter.